Nongeye kuba ikaze n'abakozi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha ndetse no guhamukaronka mu byo mukora byose. None tukaba tugiye kuberekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika i New York aho Uburundi butangaje amagambo akomeye. Uburundi bwongeye kugaruka kuri Genocide yakorewe abahutu mu gihugu cy'u Burundi ndetse busaba ko iyi Genocide yakwemerwa na UN. Bunasaba ko iyi Genocide yakwemerwa n'ibihugu byose bigize UN nkuko ngo yabisabye mu nama ya 79. Nyakubahwa Edouard Bizimana, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ubutwererane bw'akarere n'ubufatanye mu iterambere yavukiye iki i New York, reka tubagezeho ijambo rye ryose uko ryakabaye muri UN. Monsieur le Président, Bwana Perezida, bwana umunyamabanga mukuru baturutse mu bihugu bitandukanye, bagenzi bacu mu nama rusange, banyacyubahiro, uyu munsi mfashe ijambo imbere yanyu nkaba nahawe inshingano n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Akaba rero yamaye umwanya w'icyubahiro wo kumuhagararira muri iyi nama no gusangiza bitabiriye ibitekerezo by'u Burundi. Uyu munsi twibuka isabukuru y'imyaka 50 y'ishyirwaho ry'umuryango w'abibumbye, isabukuru iri mu by'ingenzi dukwiye kwishimira, ifite insanganyamatsiko igira iti dukorera hamwe neza imyaka 80 irenga y'amahoro, iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Mu ntangiriro reka mboneyeho umwanya wo gushimira byimazeyo Madamu Annelina Baerbock watorewe kuyobora inama rusange ya 80. Turamwizeza ko azagira inkunga y'u Burundi mu nshingano ze. Ndifashisha uyu mwanya kugira ngo nshimire kandi umuvandimwe we umuvandimwe Filemo Yang wamubanjirije mu nama rusange ya 79 kubera ubuhanga bwe, ubunyamwuga ndetse n'ubwitange yagaragaje kugeza soje inshingano neza. Ndagira kandi ngo nshimire ubutwari bwa bwana Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, wagiye aharanira impinduka zigamije gukora ku buryo UN ibasha kuba inyangamugayo kurushaho. Akaba yarashoboye kandi kuzuza inshingano zayo. Uburundi buramushimiye kandi buzakomeza bumushimira. Banyacyubahiro, imyaka 80 ishize umuryango w'abibumbye uvutse mu isi, yari imirimo y'ingaruka z'intambara. Inshingano nyamukuru zari ukubungabunga amahoro, guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu no kurengera uburenganzira bwa muntu. Nyamara turebye ibiri kuba mu bice bitandukanye by'isi muri iki gihe, twibaza niba UN igihagaze neza kuri izo ntego zayo. Uyu munsi mu kwizihiza iyi sabukuru, ndashaka kongera kwemeza ubushake bw'u Burundi mu gukomeza kubahiriza no gushyigikira izo ndangagaciro z'ubutajegajega zashyizwe mu itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye kuva mu 1945. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ntabwo ari intego gusa, ni igisubizo cyakenewe cy'amateka. Icyemezo cy'inyangamugayo kandi ni inzira yonyine igana ku hazaza hasangiye bose. Nta gushidikanya ko kuva wabaho uyu umuryango w'abibumbye wagize uruhare rukomeye mu kubungabunga amahoro, gushyigikira ibikorwa byo kwigobotora ubukoroni, guteza imbere amategeko mpuzamahanga, gusakaza ihame ry'uburenganzira bwa muntu kuri bose no guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu. Wabereye kandi isoko y'icyizere ku bayobozi n'abaturage benshi ku isi. Uburundi bwigeze kungukira muri ubwo bufatanye mpuzamahanga. Uyu munsi ntabwo buri mu bawushyigikira biciye mu kohereza ingabo ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu bikorwa bya diplomasi yo mu ijwi ryawo mu nama mpuzamahanga zitandukanye. Uburundi kandi ni urugero nyakuri rw'ubutwari n'ubwiyunge, nubwo igihugu cyacu cyanyuze mu bihe bigoranye kubera ubushake bw'abaturage bacyo n'imbaraga z'inzego. Uburundi bwashoboye guhindura urupapuro buhitamo inzira y'ubwiyunge, ituze n'icyubahiro ku baturage bose.
twashyizeho inzego z'ukuri n'ubwiyunge zinyujijwe muri komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge ikomeje akazi kayo k'inzitane ariko k'ingenzi kugira ngo ibisekuru bizaza byubakire ku musingi ukomeye hatabayeho inzika cyangwa inzira y'ukwihorera. Nk'igihugu giharanira kuba umunyamuryango w'inama y'uburenganzira bwa muntu, Uburundi burwanya politike mbi yibasira uburenganzira bwa muntu. Niyo mpamvu dusaba ko habaho guhagarika uburyo bw'imirimo idasanzwe special mechanisms ikunze gushyirwa ku bihugu bimwe na bimwe harimo n'Uburundi ku mpamvu zitumvikana kandi zitajyanye n'ukuri. Ni muri urwo rwego nongeye gusubiramo icyifuzo cy'Uburundi cyo kuvanaho igitekerezo cyo kongera igihe cy'iyo mirimo yihariye y'uburenganzira bwa muntu. Bwana Perezida banyacyubahiro, mu gihugu cyacu hari umuyobozi wihariye w'uburenganzira bwa muntu umaze imyaka 10 atangaza raporo zishingiye ku rwikekwe no ku marangamutima, nk'aho Burundi nta na kimwe bwaba bwarahinduye mu myaka yose ishize. Ariko rero Bwana Perezida, Burundi bwakoze ibishoboka byose kugira ngo bukomeze guteza imbere amategeko, kurwanya kudahana icyaha no guteza imbere uburenganzira bwa politiki, ubukungu, imibereho myiza n'umuco. Aho twageze haragaragara kandi byemejwe n'abafatanyabikorwa batandukanye, haba ab'ibihugu ku giti cyabyo cyangwa amashyirahamwe mpuzamahanga. Twabigaragaje binyuze mu bufatanye bufatika n'izo nzego mpuzamahanga. Nyamara uwo muyobozi wihariye ntiyigeze agaragaza ibyo byagezweho. Twese tuzi ko amahoro adashobora kuramba keretse iyo atewe inkunga n'iterambere. Niyo mpamvu Uburundi bwiyemeje gukora ibishoboka byose mu ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye SDGs, by'umwihariko mu guteza imbere ubuhinzi kugira ngo tugere ku mutekano w'ibiribwa nyakuri. Dufite kandi icyerekezo cyo guteza imbere uburezi kuri bose, ubuzima, ingufu, guteza imbere abagore n'urubyiruko, kurengera ibidukikije n'ibindi bice by'ingenzi. Ibi byose nibyo byaduteye gutekereza ku cyerekezo cyacu cy'Uburundi buzaba igihugu gifite ubukungu buri kuzamuka muri 2040 ndetse bukaba igihugu giteye imbere muri 2060. Iki cyerekezo kijyanye neza n'intego z'iterambere rirambye kandi kigaragaza ubushake bwacu bwo kubaka ejo hazaza aho buri muturage azagira ubuzima bwiza kandi agira uruhare mu iterambere rirambye ry'igihugu cye. Bwana Perezida banyacyubahiro, muye twizihiza imyaka 80 y'umuryango wacu, ni twakagombye gufunga amaso ku ntambara n'ibibazo biri ku isi. Ibyo tubona i Gaza, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Sudani, mu karere ka Sahel n'ahandi henshi ku isi birababaje cyane. Ubwicanyi, ubugome ndetse n'ukutitaho kwa bamwe ku mibabaro y'abaturage byageze ku rwego ruteye impungenge, ku buryo twakwibaza aho ubumuntu, impuhwe n'inshingano twiyemeje nk'abantu byarengeye. Ninde wakwibagirwa ko twiyemeje gukorera hamwe tugamije isi nziza? Gusa uwagira umutima ukomeye kurusha ibuye niwe wabasha kutanyeganyezwa no kubona ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Gaza. Uburundi bushingiye kuri ibi buvuga ko ubufatanye bushya kandi buringaniye mpuzamahanga aribwo bushobora gutanga ibisubizo birambye kuri izo ngorane zose. Imikino ya politiki, kudakorera hamwe cyangwa kwimika indangagaciro z'ubusumbane n'ubwikunde bidusunikira mu rwobo. Niyo mpamvu Uburundi busaba amahoro, ariko amahoro nyayo atari amahoro ahitamo bamwe cyangwa akurikira inyungu z'abantu ku giti cyabo. Ayo mahoro Uburundi bushaka nayo ashingira ku mategeko mpuzamahanga, ku biganiro no kukubahiriza ubwigenge bw'ibihugu.
bwana perezida, nta mahoro cyangwa uburenganzira bwa muntu bishobora kuramba nta butabera bwo mu muryango, nta kungana hagati y'ibihugu. Niyo mpamvu Uburundi buhagaze hamwe n'ibihugu bya Afurika mu gusaba ihagararirwa ryuzuye rya Afurika mu nzego zifatirwamo ibyemezo, cyane cyane mu nama y'umutekano ya ONU. Ese byashoboka bite ko umugabane wose nka Afurika wagize uruhare rukomeye mu bikorwa by'umuryango w'abibumbye wakomeza kudahabwa intebe y'igihe cyose mu nama y'umutekano mu gihe cy'imyaka 80 yose? Uburundi buraha ikaze kandi bushyigikiye gahunda yiswe UN80 Initiative igamije gushimangira imikorere myiza, guhuza ibikorwa no kongera akamaro k'umuryango. Turizera ko nyuma y'imyaka 80 umuryango wacu ukeneye kuvugururwa mu buryo bushya, butinyutse kandi bushingiye ku kuri. Ariko tugomba kandi kwitondera impungenge zagaragajwe n'ibihugu byinshi byo mu majyepfo y'isi, cyane cyane ibya Afurika. Ni ngombwa ko ivugururwa rikorwa n'ibihugu bigize UN ubwabyo, rigashingira ko ihagararirwa ringana ku migabane yose, ku mucyo, ku ndimi nyinshi no ku byifuzo by'uturere dutandukanye. Iterambere, uburenganzira bwa muntu mu bukungu n'imibereho, kurwanya ubusumbane, kurengera ikirere n'ubufatanye mpuzamahanga ntibikwiye na rimwe gusigara inyuma mu izina ryo koroshya ibintu. Bwana perezida, banyacyubahiro, turifuza umuryango w'abibumbye ukora neza kandi ufite imbaraga. Yego, ariko oya ku muryango w'abibumbye ugabanijwe gusa mu ngengo y'izimari cyangwa mu mikorere y'ubutegetsi bw'abatekinisiye. Ndetse nta vugururwa ry'inzego za ONU na rimwe rizashobora kwirengagiza ikibazo cy'imiyoborere ya politiki. Twibuke ko ivugururwa ry'inama y'umutekano rimaze imyaka 100 riganirwaho. Ubu ni ikibazo cy'ubutabera Afurika imaze igihe yarashyize hamwe. Ijwi rimwe rihamye mu mwanzuro wa Esluin Consensus risaba ko akarengane k'amateka gakosorwa kugira ngo Afurika ihagararijwe mu buryo bunganye mu nzego zifata ibyemezo. Si impuhwe dusaba ahubwo n'uburenganzira. Iyo dushaka ko UN ikomeza kuba inyangamugayo, igomba kwita ku byo twifuza. Mu magambo magufi, Uburundi bushyigikiye impinduka zihambaye ariko zidashyira abari imbere abandi inyuma, ziboneye, ziringaniye kandi zishingiye ku byifuzo n'ibikenewe by'abantu, aho kuba ivugururwa ritewe n'inyungu z'inyuma zitari iz'abanyamuryango ubwabo. Bwana perezida, mu gihe dukora ku mpinduka za multilateralisme zishingiye ku butabera, ibiganiro no ku kuri, ni ngombwa ko ukwemera akarengane k'amateka biba umusingi w'aho twubakira amahoro arambye. Ni muri urwo rwego Uburundi bushaka kongera kwibutsa akamaro ko kwemera Genocide yakorewe Abahutu bo mu Burundi mu 1972. Iki kibazo cyamaze kugezwa muri iyi nama rusange ya 79 ishize. Kwibuka, kuvuga ukuri no gushaka ubwiyunge ni intwaro zikomeye zo kubaka sosiyete nshya zubaka amahoro n'ubwizerane, gushyira mu gaciro ibibazo no guceceka, kudashyira mu gaciro ndetse no guceceka si amahitamo igihe tuvuga ku kugarura agaciro k'abahohotewe no kwirinda ko amateka mbasubira. Uburundi burasaba bwinginga ibihugu byose bigize ONU gushyigikira iki cyifuzo cyo kwemera iyi Genocide.
mbere y'uko nsoza bwana perezida ndifuza kongera kwemeza ubushake bw'u Burundi no gusaba ko twese twafatanya mu rugendo rwo kubaka ejo hazaza rusange. Iyi nama ya 80 ya ONU ntabwo ari isabukuru gusa, ni ubutumwa. Turi ku marembo y'amahinduka. Iyi nama igomba kuba umwanya wo gukanguka mu mitima, wo kugaragaza ubumwe no kwibuka ubumuntu duhuriraho. Umuryango w'abibumbye w'ejo ugomba kuba umuryango uharanira uburinganire, ubutabera n'ibikorwa bifatika. Ugomba kugaragaza ishusho nyayo y'isi yacu ya none kugira ngo ijwi ryose ryumvikane kandi tubashe kubaka amahoro arambye ku bazima uyu munsi ndetse no ku bazaza, nk'uko biteganywa mu ngingo zibanziriza itegeko nshingiro rya ONU. Uburundi bwiteguye gukomeza kugira uruhare mu kubaka no kubungabunga amahoro, gushyigikira indangagaciro z'iterambere rirambye ririmo ubumwe, icyubahiro hagati y'ibihugu n'imibanire irangwa n'amahoro. Kuko yego ni hamwe kandi hamwe twariyunze tuzabasha kubungabunga amahoro, kurengera uburenganzira bwa muntu no kubakira abana bacu ejo hazaza heza. Iki ni ikibazo cy'ukuri, iki cyubahiro ni iki cyizere cy'umuryango wacu twese dusangiye. Murakoze cyane banyacyubahiro.